Ruby se ahan bada download tawgani Google Play Store dagi. Google Play Store da phang bani RUBI bada dum thorakani aduga sigi diamond shape man base yengoto diamond shape man base install tawgani install tawr matung da open tawraga registration changani makhada register button laise yengu do you have an account hire question mark register nam matam da Google lakani makhada register with Google makhagido adai aina pamba account khallaga continue danamgani continue tawr matang da akhoi registration page do open tawre the khwai gi mathakta isagi email id hapani mathang da username isana pamba username hapkani masing hapasu yai number hapasu yai mathang da flag leise flag se touch tawgani jada IND isallaga India select tawbigani India select tawre mathang phone number hapigani isagi phone number Ruby sisu dum yamna kanar kadawo project ni yamna chawo project pudi nate adu isu magi valuation di yam chawgani ado free ni na mayam tawsan bada kai da khalle free da paisa phang doi ne ba noi dagi kharcha tawroi haba dagi password se wahi nipan minimum oi halaga aho baduna natraga marakta capital letter ya holaga masing special letter ka hapaga tawrni mathangda user name referral code hapkani mathangda term and condition che click tawraga register button sida namgani register button da namma matungda masana log out tawjakhigani haujiki register tawhrido nauna ahobdagi username ka password ka hapaga login tawna option lakani save tawselani duga sign in ka tamgani save tawkhramni na masana sim thoge ko do ji login tawre login tawr matungda mining page gi home page la sida phat chuangi banung thangse mining button ni magi asida namba matamda akoi gi yengo sida pool mining session am leire sida amma hekta khallaga amma hekta select tawraga mining continue tawbiare Ruby mining sisu 24 hour da amomuk nangda bani pai ga chakmane ko sida ma advertise and track notification am lakani nungti gi lakani si home page ni nungthang sina mining button ni makhada menu khar lai mi makok yekpama diamond yekpama si makha sing sida akoi gi ngasai gi KYC gumba total Ruby adagi wallet chemham paring ni makha paring do makha sida hing amamam tang changaga yengsi ahan bada mi makok sida yengsi ko mi makok tan namme mi makok namma matamda ahan ba my information lakan sigi my information se yamna chumna ambholal handana main view marak ta advertise lakpa so yawni thingjalo mai de aduga information se yamna fajana marik chumna lalhanda bide main biro address se nasana laiba isagi lamdo adum hapiro adugi mathangda yung user verification EKYC haibam lai sida tawroba mi gina verified ugani tawdriba mi gina not verified ugani sini KYC to pham ko horen akoi si KYC to pham sida amuk halakini mathang da Ruby icon sida yung Ruby icon sida KYC tawnabagi damakta sigi mafam se hai Ruby masing se 30 sudabi ade wallet mi khuding maki wallet ahum semba yagani wallet amamam gi password makhal ahum laigani amana barcode password aibama hash aibama seed phrase aibama adu wallet khuding makta hairiba
मखल अहुम के पासवर्ड से अमन हेक्ट चंग बयागनी दो KYC तौद्रिंगे दो वालेट अमदी एक्टिवेट तौदब यादे हाइरिबो वालेट से अकोइनी इमानबा नत्रगना नंगा खंगनबा नंगी मरुप मपांग नत्रगा सी रिफर तौरइबा मीदुदगी रूबी अनि पूरगा नत्रगा लैरगा KYC तौगदबनी रूबी अनि दो कना कना को मन ऑनलाइन दा होय निफु यांखै चामदा योनबा यावी अखोई की स्वाइददी पुनबजे एंगोंदा इसो पुबि यानी मैम अदगी यंगो कंडीशन से KYC तौबा होनngay gi ruby kontra sufam thoi user verification user information sisu numit kontra ni gi mamang da men bo oigadamni ngarang nahan khakta men bo oiradi KYC yaroi mathang da KYC yanabagi damakta hoje condition ani ni ko hoje haikrido mathang da mugi yengse akhoi gi ngasai mingon dagi ruby ani loni haibado wallet ta changa ga receipt ta changani receipt ta chang matam da noi gi ngasai sem gi ba wallet ki address natraga barcode to adugi do makhoi da share ta ubirani mana adugi do da ruby ani kaplakani kapalani kana gumbagi di global support haiba kangbu amadagi free da tharak pasu yobani ko ruby ani se अदा हजिकी रूबी अनि से मानबदगी फंगम मतुंग द KYC द चंगनी ई KYC सिदा कंटिन्यू तौगनी कंटिन्यू तौरब मतुंग द टर्म एंड कंडीशन लेसिंग से आई यारे हाइबगी टिक मार्क अम तौगनी कंटिन्यू अमुक तौनी अदो रूबी अनि मरी तरुक मखल अहुम लैको अनि न तौरसे मरी न तौरसे तरुक न तौरसे चप मानै स्पीड अदुग मेक रिजर्वेशन से चकनी मेक रिजर्वेशन चटलब मतुंग द asai ruby ani do mingon do pithok to ni official da pi do ni ko check out sida namaga mina taragi manung da pi hauga da bani check out ta namgani hek pi khibaga transfer namgani message dai koi ning bo hai khara username kum ba pasu yai transfer number matam da pin ha po haira kane pin sem da mi orga di create pin ka chin da lakani ado create pin da nam matam da pin setting gi page lakani pin setting gi page sida number di yengo new pin haiba mane confirm new pin haiba mane ani se mathak makha ga chap chap manana masing mari mari isan biro aduga pin do koi gi diary de isal laga thamo mangraga di yamna bera ka bani change tawbadi yam nungaite pin manghan base ai gi anti ni ko yade pin manghan ga do body somba mining se tawbi do no fai हौजिक पिन सेटिंग लोइग्रे सक्सेस थारे मथक्ता दैदी पाई अनि थीगदबदो ट्रांसफर तौरे ट्रांसफर नंबर मतम द पिन हापो हैरे पिन हापचल्ले डन तौरनी मखादा KYC तौबि आनबा फी थीरिनी को सिसे मथंग द चेक आउट नमगनी चेक आउट नंबर मतम दा लाइरे हाना पेमेंट तौख्रबनी ना ऑलरेडी पेड हौजिक हौजिक तौख्रबनी ना ऑलरेडी पेड हाइन हाइरनी अदैदी मथंग KYC नाउ लाकनी अदुदा कंटिन्यू तौरे सिदा कार्ड मखलनी नेशनल ID कार्ड है पासपोर्ट है बमा ख्वाई की मथक्ता अखोई आई कार्ड की नंबर आधार कार्ड के नंबर पैन कार्ड के नंबर दो हाफ कनी चप मानना ID कार्ड नंबर दो को मथंग द फुल नेम कार्ड लैबा मिंग दुगा चप मानना हाफ कनी नेम सिसो यो दुगा मेल फीमेल खनगनी नेशनलिटी खनगनी नेशनलिटी खल्लबा मतुंगदा कोगी कंट्री प्लेस ऑफ एयर ओरिजिन सिसे कोगी लैकाई की सिटी कोगी नकप सिटी दो महाकनी मणिपुर हाकनी आदि खुदमना थौवाल मणिपुर चांदेल मणिपुर कक्सिंग मणिपुर प्लेस ऑफ रेसिडेंसी सु चप मानना प्लेस ऑफ ओरिजिन ग चप मानना हापियो मथंग दा एक्सपायरी से एक्सपायरी लैतब डॉक्यूमेंट गिदी चाही चाम हापचलो देरो बिसु सिदे दुम यावरबनी प्लेस ऑफ बिसु सिसु अदुम नोइगी डिस्ट्रिक्ट ममिंग हाप यारे मथंग दा आई कार्ड की ममांग थंग बसरुक
ममांग थंग सरुक से यारिबा मखै सेंगना काचिन चान हल्लगा हाइबदि कैमरा की काचिन गा डॉक्यूमेंट की काचिन गा चप चान हल्लगा फोटो कापकनी मथंगदा मनिंग थंगबा मुक नमगनी सिसु यारिबा मखै सेंगना बहुत नबियो मथंगदा इसागे फोटो नमो योर टेक योर फोटो अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन सिदा मान उतलिबा मौंग सिदा इसागे फोटो कापकदबनी इसागी फोटो से कम है कापनी है A4 साइज चंगनी स्केच पेन गुम्बा मुक अचौबा मना A4 साइज रूबी KYC की तारीख से खर चौरपना फोटो नंबदा मयेक सेंगनबा हा इगनी A4 साइज की काचिन ओरमना अकोई ngasai की मथकता फोटो कापक्रिबा आधार कार्ड नत्र पेन कार्ड नत्रगा पासपोर्ट से सीसे खुदना चपसलगा फजन पाइगनी हजिक इलस्ट्रेशन में के सिगी नुपासी A4 साइज दा मान चे अहांग बद तौको काचिंदा माई की कार्ड से नपसले मकुन चपसल पाइरे रूबी KYC इरे अदुगा तारीख नुमितुगी तारीख इसले सिना ngasi hedi tawriba numitu submit tawrokpaduga manak photo uleisiga chapchani du uttoini proof oidorini ko sisu KYC gi method amaneba si loiraba matungda jeng dan tawrani aduga KYC submit tawgani submit tawraga nomani ni humni da dum pass tawrokpani mayam cinta tawdana wakhal nungai na ngai biba yar